Ka Meghalaya People's Labour Union, ka penpau ke jing sengukia, halor ke jing syak diap u General Secretary Barim, jongka HNLC, uba Cherister Field thank you. Haki pulit, haka step jongka katlai tarik nailar, haying sa jong u hamaulai kanton masar. Wala nakaliang ka sarkar, kelatung daga judicial inquiry. Halor kate ke jingjia, Henry, nakaliang ke MPLU, kam senguhun, badawa naka sarkar, ban IT ru, ban patokit haka Human Rights Commission, kena magajing tokit kalong kabakuj. Nakaliang uba Syambha El Khan, ubre working president uletu, bagaseng kalpen kreru igijing to, ban phah syaka Human Rights Commission, syaka Home Ministry, ban war cha umitri rang badu jongkari India. Pau idap igijing so kia igijing so bitar, halor igijing dia halai tarik. Ye ba Cherister Field thank you gudi ex just get 3 jonga HNLC. Habagi real transnam jonga police department. Juga Home Department ko di po melihat media Democratic Alliance government kilek sitting senya ben simno igijing imjungi what happening kamet kapat ka import ilawan man pendam na igadi wa arza khapra da jing thumu ban long igdi kusiang happening ka seng bat ka sorkar pedeng ka sorkar jela ilawan sela jong ge ye ka terung ka tendai saki kher gimer bat ka imlang salam. Hari kebelingo balai ba kalai tarik pada kirim sang senam kita menurut benai bersim no igijing ini ke Meghalaya People Labour Union ke peramjur yang ini igijing dia buat igini kirim sang senam buat ke kentu yang government ndai tak judicial inquiry ndai ban ais dan sedu National Human Rights Commission ban inquiry yang ini igijing dia namkan long partial buat long code. Habis dari begini gijing dia, gigi baca kerja kudu jungi, kebangi kembeseng, ni, gijing pang kebesar hitam mentah, kadai gijing bom yok kam yok jam ni semua, kisah mi kum gini gigi, kibar jela kila su, klon lot gikam gijam, kibagi semua kentai gasi juga beri jungi terap jungi, kila bantrai, ke government lu kam I first preference di lokal ki semua. Lada Maharashtra ki Marathi kilong first come first serve. Kan AIU yang ni kejelam begilia, bagi kena kasih jungi, ki kambaro, mulai tangi kam sokar, ki ban pet segoi bentar. Kanam, begin long economically strong. Bak lada long economically strong mud. Kini borok hoi hak jela jungi kinwan ki betomai. Hari belingo kalau bak ki bar jela ke government ke encourage ki. Ki kam ki kena semua jungi, kentai semua gila bentar. Kejelas ni minta kadang apa dengan temir jing bah. Hakal yang kini ki berkhoi jing yok kam yok jam jadi sama. Tege MPLU kedap jing sokya. Buat kekentu ya government. Bahkan sim le gini bentar. Tenaga yang ke MPLU ru mila penkre jing tho bangin appeal sa National Human Rights Commission. Wala dalam siduk Prime Minister Office, buat siduk Home Ministry. Ya kan jing dia bajai ba Cherister Field thank you. Tenaga yang ke MPLU ru Dawa jur ini iseng lulung ke badan ke government begin le namta ki kun samla jong hari kasi ke brief nyok terap bekilat kam yo jam ki joki kidan ka sokar mta sasi senang kadang don mangbun ba apor ni kintu yaki bagi sobha ban sim kia ya kani namar kani di jingpang be syekrai tam mta hari ni gisngi ke bengi